Ebi n'ebindi bigambirwa mu rukiko rw'abibyo kwerinda orushitamire omuseri ya Mandera kandi hano ho abatuura kake bihemu abeebembezi b'abamisho bagumize ngu babagambire sente zabo z'omushoro ahizi kutora nekizikozere. Enguto abandi bakorwa koransi itombo tukorwa nosha otwine ebintu by'ubushorozi mu sente okuza omufisi zahigo abo kuba nyowe nimpe musoreni nimpa income tax yo mu Uganda Revenue Authority mpa hotel taxi ya buri kwezi mpa ground rent ngaraka mpereza property tax abo kuba nyero je bakweta kamwenge guest house emusoredi yona njihire kumara emyaka 14 mbene kuyihe 2018 sebo sangireho plan ya kanso hati yitwa Mandera seru mwara tukorire ki abantu bagira ngo nebyo kwerinda omyanya egi tebirungi ngo habo kuba abantu bose nibabatema nebihoro kandi n'obushuma butekire musheke abashuma twine security umusereji abashuma abantu bakiba abantu abebijambia bakwata bakahijakinga abantu bakabakwata kubatema ecya kabiri bakatwara ibitu byabo abantu abenshi twakukinga ni mukinga heru mutamwe kufuru hariya heru kuno munda muteka muki borte hata mu twakwija yimusiye ngufureriya atayakati ninga koma atere ki borte kigira kita mwena nimba shaba niwa binengize byoma kora kingi omundo teke ngufuru aba borekire no kwatwaho abwenti ndombi ahi baru kugira ngo zirahake no kwita abana babo na munonga orutindo orukugita Kisenyi na Mandera hamwe n'ezindi eziri mu cyangeki naye ngekituletere ekyo kasasira bagiyiwa kuva mu tawuni bwejjane blocking somewhere ngene amazi gatukuba nga kasasira tatambula mpaka eri jatuuka ekyo kyekizibu kya twine nguto zone twine ntindo zone eziri kubasa kubita n'ebicuga byita kandi sera ari amashomero kuno hari amashomero kuri hari okutare unavuga ito twine na katare naninjira ngo road meya nabarya hanimba we nakibuza konka mwe no bwataruho iwe jomo kobe ni wa mwero mufunguro mbuza twamba na nyakayo zo yindebere no hombe ko masomero ntakorwe nguto mutankwata kuri ngundu yo munyituma kugira ngo ndi bakora kuriya konka kuri ayo rukora ari wo mushoro gwo rukwihayo oguru kucero gwo Mandera sero ndi abeebembezi hona hine bagarukire mu abaturaba namara emyaka 2 ndiki ndime nyene bwonizira mwene hati mwenda kuntura n'ebintu bye byakigana ko kandi nkiriza kuba n'ingendika ninye mu ofisi nyine kahe hagata kozireki yona nimbikiriza ko kekizibu mbinire plan ebateramwe nimuzakukireba mbinire plan omu Kisenyi kwiha mutagenda koransi nimuzakugenda gasha kwa Susan Charles Sima.